hari umugabo umwe wabaye umuhanzi, umushakashatsi, umuhanga mu by'imibare no mu mitekerereze y'ibihe by'ahazaza mu gihe isi yari itaragera kure. Iyi ni inkuru ya Leonardo da Vinci. Uyu ni umugabo umwe ngo wabaye umunyabwenge mu mitekerereze y'ahazaza mu gihe ngo isi itari iragera kure, we yari ari imbere y'isi cyane. Iyi ni inkuru ya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci yavukiye mu Butaliyani mu mwaka w'1452. Yavukiye mu cyaro akiri umwana ukunda gushushanya no kwitegereza ibintu by'isi cyane. Nubwo atigeze agira amashuri menshi nk'abandi, yari afite inyota idasanzwe yo kumenya no kubaza ibibazo byinshi. Leonardo da Vinci azwi cyane kubera amashusho yahanze arimo n'ifoto izwi cyane ku isi. Ubuhanzi bwe bwari buhambaye, bwuzuyemo ibisobanuro byimbitse ku buryo kugeza n'uyu munsi abantu bakibwiga kandi bakabwibazaho byinshi. Leonardo da Vinci yafashe nk'umwe mu bantu bake bashoboye guhuza ubuhanzi, ubumenyi, gutekereza kure n'amatsiko adashira. Yahinduye uko isi ibona umuhanzi ndetse n'umushakashatsi. Gusa nyuma yaho yaje gupfa. Leonardo da Vinci yapfuye mu mwaka w'1519, ariko umurage we uracyariho. Ibikorwa bye bikomeje kwigishwa, gusesengurwa no gutanga isomo ku bantu bo mu bihugu byose, ndetse no ku bantu bo mu bihe byose. Uyu mugabo Leonardo da Vinci ngira ngo urumva ko yari umuhanga. Ibaze, ni ukuvuga ngo nimba ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2026, ni ukuvuga ngo we yabaga ari nko mu mwaka w'ibihumbi 2030. Ni ukuvuga ngo urugero nk'ubu ikoranabuhanga turimo, we azi iry'imbere mu myaka 30 iri imbere, ukuntu we rimeze we ariho abarirwa. Ngira ngo urumva ko uyu mugabo yari umunyabwenge cyane. Leonardo da Vinci ntiyari umuntu w'igihe cye gusa, yari umuntu w'ibihe byose. Iyo yari inkuru ya Leonardo da Vinci. Njye mwari kumwe, yari Mugisha nyawe. Ubaye utankurikira ntiwazongera kubona documentary nk'izi. Kanda hasi handitse subscribe kugira ngo ujye udukurikira buri munsi, hanyuma ujye ubasha kubona n'izindi video z'abantu bakoze ibidasanzwe cyangwa se inkuru z'amateka nk'izi ngizi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.